Lama semalin tadi ko ya. Lama semalin ko ko. Janji dia buat go tadi. Malin telefon dulu. Halo, Malin. Halo Jo. Di mana Lin ko? Mana Jo gini? CP. Kau emang manga Jo si kau kah? Manga awak jale berjanjian dan nan tegak nan nampak beko. Ayo manga Jo si kau tadi. Ha? Manga Jo si kau. Tapi berjanji petang mah. Iya berjanji macam mana itu gaya macam apa bayu macam Awak tadi ke Piaman mah. Atau baju dia ke Piaman dia. Nek ke tapi. Ya. Atau Tapi awak macam meh gini ni ke tepi ko. malu kau camne ke tapi nak jalan nak. Awas ke tepi, je baik dah. Mak tapi. Ha, berhenti mana macam meh awak jadi. Barang dia. Jadi kau mana tu aduh awas ke Ya. tapi kau. Aduh, Pakai tepi si kau. kau. Ha. Nak ada pelangai situ ha. Tidak dia tahu ada pukul kecil awas dia ke tepi Awak dia. ke tapi berarti mak ke Berhenti tapi. kan ke tepi ko berbahaya ko. Oh babayo bagi memang harus hati-hati Apa Jo. lagi petang ko ada Ha. orang mati di Piaman do Di meninggal. mana tu? Gilang do tepi ko. Giling-giling apa kejadiannya Jo? Kowe melintas barang je. Oh, dah nampak ni ke mai hitam ke lewat dah. Dah nampak si biluang hitam ko dah. Mai hitam ke. Ya. Ha. Bale dati awak kini ko. Malin ko dugang lalu tak gande. Lai mani tagak karena mani tagak itu. Pak nak Ya. bunyi situ. Aku ke tepi Malin. Aku ke tepi enggak. Yo. Lelo lah. Aku kau contoh lewat ni kau mantul nak. Yo sentara lewat ama. Malin. Ha, Kini ko yo agak banyak orang jameh Malin. batu. Tidak awak je bantu ero. Masuk aja camnya. Masalah banyak orang meninggal di anu di nado palang pintu. Ah, mandi ko contoh ya. Wah. Wah. Itu dah do palang pintu ko dah. Kau contoh ya ko. Kau contoh ya ko. Bisa membaca. Kau contoh ya ko. Kau madar betul jadi orang ya. Ni di lamo kan. Awak pek pulang untuk lah. Ini jadi bulalang lo, Jo. Ajo mengecek leloknya. Kalau bilang nak baca tu awak Tak kena tunggu tapi. lah, awak mengecek membulalang. Awak dia sayang kowe, kau mah. Tak bisa kau dah. Ya awak ke pulang apa salahnya ni? Ndak akang bantu anda baca koran bantu kau dah. Syukuran bang ya. Dah do baca tipu nanti tipi dah. Wah, kok kereta angin ke kali mandi bukan punya minta ya. Tu pulang kan le. Jo nak peduli gini kau dah. Kau akang dah subarang lalu je nak nampak gini pendengaran. Ba deh. Banyak orang meninggal ke tepi gini. Yo, nak macam lihat, nak baca kau dah, nak mana ngati pe. Ya Kereta lah awak suka pegang, berdua lo Ini pegang. tapi macam kalau Karena jodoh tu mental malah lah siap emosi kang pula aku kalau buat. ada di berang-berangan. tidak kereta pi kan tak ada lalu dah mah. Memang tak ada lalu dah tapi kan tiba-tiba bisa aja bekonya akang kan tak ada macam lihat tadi dah. Ya palang nak ada dah. Biasa kan lalu situ taruhnya. Saya salah tu. Mana tahu kan tu nak ada palang lah. Ya nak ada palang tu awak hati je lah. Tak ada pelang dah. Ada je malin mengasko. Awak nak ada awak tu tunggu sana tadi ke Piaman. Yo, kami aman tu aja baca dia jo si kau, dia Ya. nampak kau lewat tadi Ya. nak kita lihat lah nyau awak se. tepi je, tak gilo tu. Iko salah rambu-rambu ya. Bagus Awak salah. Awas kereta pi, awas gambar kereta pi harus ya. Oh, Ah. awak gambar ke Kan tapi. gambar tepi reteh tu. Ya nak ada pakai gambar ada. Abialah pokoknya kini ko atas dia lah kang masalah banyak kejadian kini ko kang. Iko aku ke di pangan kuah. Oi, kok kalau kau lontak ke tepi balik pet iko deh kau mah. Ko. Ha, merek ah. Wah, ye. Lupa ha. Kang tadi itu sampai Ah. kasih malin mah. Ha. Yo, Dek balang na pintu yang perintah sembiar kau nak doa. Ah. Banyak korban jiwa gini. Banda ajo telefon akang ya cako. Bila Cako. cakap. Akang gua tempe uni aduh ke sebelah SPBU nyong gale jo goreng. Ha. Akang kan nyolang keretanya jo deh. oh punya nyok Yo, ah. Tidak awak gini kau. Ya kan ka pulang to jo. Dia tak kajut tu hati-hati lah meninggal kamu tu bah. Yo maka tu kang tu macam caliak kiri kanan caliak muka belakang nak ke Yo, belakang saja lihat dah. Ya. Apun dak lu ada sko deh HP anu Yo deh. tapi yo salah lo rumah di sana yo. Bebas dak lu ada deh. Ada pet perintah. Ada orang kan. Ada pet perintah yo anu dipasang apa. Ya kan harus pakai itu deh Ya, jo. dah kan. Jadi kini ajo mangga bade pakai syuting ada aja ngawang ya. Oh yo. Awak tapi sedang letak mutia mah. Oh letak mudia gini. Ya. Itu kita sapu sana-sana tu. Siapa sana ada. Dia akan bau tiba ke nanti kau. Ya. Ha? Langsung sekali lah. Langsung sekali. Ya. Mencelaka nama menteri Ada betul je lo. Ha, pakai pantun lo. Ya. Kalau di tepi jalan dia nak pakai pantun ya. Oh, iya, itu bahaya, jadi nak salah pakai pantun. Pas-pas kudian Atau langsung aja give berita. kita salami lalu. Salam dulu. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lalu sana ada rumah.
Balik-balik bersama kita bertiga, ambo akan mesti tua jo. Ajo Fadil yang ganteng. Apa maling tiri nombor ganteng masa tu mah. Dalam program Detak Mudik segala informasi ada di situ. Berita terhangat. Jadi dalam hal kini ko di sana di rumah, maka akan mengecek macam itu. Detak Mudik ko ya spesial. Spesial mana nih? Saking angiknya berita-berita. Produser Idam Fadil orang Piaman mah. Orang Piaman suku apa kah? Suku Produser Sontiang. Si tentu Sontiang. tim kreatifnya ke siapa? Siapa tu? Hei. Jadi dari sana di rumah hari kini ko sangat spesial untuk Detak Mudik iaitu terkait hal jo anamo jo Perlintasan liar. Perlintasan liar tetapi ko ha. Jadi di sana di rumah langsung ke lapangan itu. Apole ko nanamu malintiri jo Idam Fadil ke si Ajo Idil ke jo kamera situ dan basara tu kameramen jo adik-adik dan magang di Padang TV. Langsung turun ke lapangan. Jadi bagi cek jo kona akan yo kat dompuang je ko de. Berempuang kan? Dompuang. Ajo tahu. Mak tu tadi maling maimbau. Ajo orang berempuang tu tahu jo mak. Biar jo pendamanya nak dojong tapi kan dah. Oh itu. Ya. Tapi dah orang nan balentak utang dak do purna dak do dompuang de. Dah dua rempuang dah. Cendera ke bawah. Ada dia dah lo. Itu jadi ke bawah lu banyak. Jadi lo celana kapal balo mo dewa kita lu baba tu jadi Jangan ni. yo tanyo kaya cuk kecelakaan ko. Masalah ko na do babalang do kang. Ikwa dekat namo ke. Ko perumahan anak ye mo Yo ko ya. akia nulo akia kalau ko mo talama wajo anu tu dia. Jadi bagi kapal lu. Sana rumah. Bagi cek si Aidil. Kobo-kobo ado. Datang dari Piaman. Datang dari Padang. Pokok nanti namo jalur kereta api ado. Ado kobo. Aduh kabar. Cendera kobo. Jadi lah. Konyo. Konyo kobo. Kabar sana.